Aner malaken yam ka nas dial kontin barwan lingwa seme biya kamal ka Nuer online TV channel and mandu ni shan kwasnyak mala no right no gwasmeni to kon kalen bu kon lingwa seme keten kontin lat karodien to gorliang gorjan o deraro de linga ka katin kon to ken yam bana je to ka kamana to re wika jonglei state jeri podan bana nyakel ka jo charat gwaseme dora shalkamo i jonglei state cha joja gwanwo shired bel group chalado ken cha meken cha ga tok ka makap ka ka jo ma cha kwing ping gwasme magor liang ano en red bel group ngum kap ka meka bi kono linka jan laramani ban o bokal er ko kien te goliang jom chalat ban o chaji kuma spela yo chaga gwan ben o tek ne di chicken ka kep ban ka linga kari podo me chana jeling red bell group kamana na chalat ka jawo chi ben gwasa me kiri podo ya ngon walle ka shanka dioka pai wel kel ron kin dang rawi jan dang rawi de dich bu kon yalta ga ngejeno red bell group chala do ken kanetimo ti chala do cha kabien cha jetuk no doran chal ke bor kulela bor town re ka bor jen gwadan to rekten ka jonglei state chala no shi SSPDF shi ga disarmament kana to lo kep kan match re wichin winami wa operation shaje nang re wich kanetin konin kwa target entame ke jen gwasme ka tada nan shaler shailat ke je wa kanetin kontin la red bell group jane bon matene de ni janatan de ni gad jan karo chaje tongni karun wang ka jom cha kun gwas me men cha kul la breaking news re which in winami gwas and she ku message pdf chicken me jani kan to ka me kep kan ka ki me gad jani tin chal ka red bell group acha jojo no take one young man ke ngat kel misha unak kader ngat mo naka japan ka sunday ma chankaro ka pai welkel ronkin dangro jandang ro with the ci deni South Sudan People Defense Force SSPDF pinkir ma yadit wa ci ka chotre rek na gwadana ku ngene wo barka rodien ko kwiken milet ka rod milero da mo wa chwa ngwede mo chwa yu nagaken wa ci kana nak ci security force ci kana nak dob dan naka je chala do jen she part of red bell group she ram kel kan ko chal ka red bell gwasmani but wachi rek mo yeto waje of course ka tam dongi gino she jen ta dan to waje she red bell group she kan kul garamo ta jo me cha jalat en go nena she SSPDF she kan wonin ki kan to en wonin cha to men cha kam red bell group gwasme cha ga jogo no nena biaro dun deal report no take barak mishali malwal chat barak base dung SSPDF chaga jogo no yen biya mekun biya ka surrender biya mekun biya ka tup tel kor ka terek cha jomo cha jala de ken lo chirmi der lam gwa ka tada nan chalat ke je mi chaga jogo no yen biya mekun biya ka dil tup ke biya kam kum wa ken kananok so right now chikume chu tet pink ke ba meta tore which re which mo ka bor ka jonglei CSS PDF command no can right key information can release kata da na changwa da mo chaje na ka je mi chaw bar pinyo ke chaw na ka dar right now re which bor lo ngwen ti gre chu katam no chi community nitin tre which ngin mi chi kan ko right SS PDF no chi ngwen ni chi ga de kep ko bom kan dial ke gornetin konte ga match ko right now bab kan ke ne dial shang ramtel maj ba ka chai jek bai do de kan alo jekan ga no ne de ti ga threat chit ka order da ne cha to wuri shal ga me pol nang la ship of defense minister pol nang cha order je to bno gore je no bia ne de to bia ka kep mi cha gu je no ba che chong ko dong ba ne tin konti la ngwan ba kem ka bang lo ra bang na me awa chi mu lo ro de ka shi mu gwa ko ran ba mi chalar no tele dor den chiran ci jede kep ko bombat ko dor ci dan ya tup ci agu jeno en ramimo mi ba jek re wej bor ka nget no ka jala ka maj
jena wa ba je kep wude me menen kono me gwase meni chale pol nang so pol nang jaram dan tika order mi chetu right now mi nyu de nun ken ngwan diare wichin mi ken ngwan jane chaga jogno mu eten wo chia me chia ka top bia yit ke SSPDM ne ngwan dal nan tama katina wura doran shalke jonglei no cha jo mo cha jalat me de kon dial tika linktin ka ta dan ti ngwan shuren lat kije bukon ngaji no ne re wika so dan rol tong wan tikitin so ka rol badge te de kon ngaji no kume chero de linka jen gwaseme chima ngai kon no ken ku keneti ku kana target ka ken ka community based militia ti gangane dorken but the kume kim ya didn't know shikaru de gang so me jakon ko de kon stage bono why ngum ken chikana lon ka gang ka ka dor jogana no chwa dun gang ne me der ku gwade gwano mi yene ne ri chikarin bagang dande yin ka kula gang so na me jo mi chala dan with me and with me ka jonglei doran chal ke ebor cha me cha kabin cha to kanite kontila red bell group jo me der we ke ya ler dien ban nyu agwas me bala dun ku me SPLI o cha ka gwan according to information dana cha no gwas me bajalat ka ta dana cha no ka je bijin a judge mi gijin wote mi gijin mi te galo den bi le lar pin wana mo but le dan cha no ka sha lat ne tun wan cha lat ka radio tamazuch according to radio tamazuch akene shi ka report mi anon ka ku ma SPLIO ku ma SPLIO wati kene di ken ka page wati kene di ken ka duach anana ka ne ken ka duach wati ken ngane bo chiken nyom lu ken ka kormi ken ka duach riga bana toga dora shwal ke Tambura County ke Western Equatoria State shala do ne cha ngane dang diech kene dang diech la fa young people wa cha ke kef ko bom kume SPLIO ko jodan shalat radian ken ngane dang diech to watemero tiketin kene de kone cha page wa cha ga duech ka ko kore shwa ko lunya denye kendi no to dio ka jen woken ka jikku me SPLIO ko jodan shalat eding mi chine me to ka Friday ray wichin winami ka Tambura County kula la Tambura South Tambura town wa ken editi ya kepti ken chika jien chicken ugor ke you know ka la chicken kasaba chicken wo gore kan ken ka ngin gwadana wa ka jiktin so from there I chu je ken ko la deni to ayu kep according to Chief Thomas Bandase jalado ne janam dan acting paramount chief of Tambura County ko ndan ten binimi ajene ken ngani chika jien chikanu gwadan ti ke na banga mi cha ke bo chiram kel cherora barkake ne dang wan cha yu kap ka chwa ga lungo kore me shi local chief ke ko nten wenamo jawra ke ne konti la dini SPLIO ka chwa ga lun chagalun lora bang teram mo chamu kriek ship banda se chela do nena jena ko korga me cheling no tene sha kep ko bom ke cha page chief Angelo David chowa ikane de konti la jidwar la ne SPLIO ka shuwa ka convince ke chora ke no please gor jeno bi aneti bi akalun wa shukan jora yukan ling wa chwa kalun changaram kel taram chana ka kane dang dijeti ram kel kane te kone akaf charwach Ramishal Wilson John take rune jendang jogude diet jen ken Sheikh de Murut cha kep kel kan dangro ken jel kare kagadien jenen gwasamo chwa ka duech no men chi rem chela loy ni ka wumkien ki ka wankien jen chwa ka kule pelona jen dwai ken lora bang mishi o shiram dana la kwer dun sho cha chup ka pet chane de lunya ju SPLIO ka joran kan lat chela de no ne gor jen o de SPLIO de kan pelika chikane de duech of course jo chalat gwasame acting commissioner Tambura John Sele achara de no SPLIO kan de kontin dong china chicken ka doike chicken ka kaf she mission me che condemn but ka jodin gwasame wa SPLIO command tele ka comment commission me tel mi chicken lat ka goin manan cha goin ga je wa tel mi chicken lat of course ngek kone kume SSPDF ke kume pin kirmi yadit la gurno be kume SPLIO be je ko kanedin kontin la civilian cha jo mala no neme kana contract ken
kana dong ge no dong de kan it ko ken ko tele ler me chala ne tin kontin la kume SPLA aigo jo me chalat me de konling bana we ka ler dien me de konling ka je ler me ni ka ler me bala ler mi chi twok me de kon dial ngaje no twoge di bane shan order me shan jeling order shan no ngane wudi shala me pol na ngut kon ka jonglei state manjikalat gwasame chan writing me shang baname new report and go shikume kirme yadit shikana order shikana to bre we shal ko jonglei state ka kwi bon dangro la tugdo le dangro twitch is can do counties re we ke jonglei ala twitch is can do counties la kana roll kam niken take a gwad me la kana maitin courage gware jamo la do counties la kana wutin ka binere kon to twitch is buko wutin so from there la kan we agagan wini mi lo la kadena nak you know la kan na kam niken gwaza me kala dana chalat shi wude chalga me polnang majuk wa che odor che tumne gwaza dan che 40 hours che ko tubula tan jen ngwan du badak no mu te chi arun wonyen gwaza mo and then be helicopter be jak ba yonak ka jom chalat gwaza me before a kan time dan changun wude chalga me polnang kan ne ben chi governor Regai Cook Kerwach Dr. Regai Cook Kerwach jen che county commissioner dangro to county commissioner shaga moy ke tan jen dangro dongwan and go beken ngani kien beken ka woch wada chalke bio tagany kena lang ke palwat ke panom kwai ke sedaf ke dong gwata ti ke disha warning charge top tin kume morai ke governor Dr. Guy Cook ka jonglei state chaka jogono che moj ke tan jandang redungwan to mu te shiane kun sha ka woch bine jak no ano dore me gurno odore dane sha top pona gwada ji ponang che odor che to bre wike jonglei ko en ponang jen a ship of defense kwedi ni jen no dundo chiram dala governor ba che lere che de to kone content winimi ponang gwasa me ka jo wadana chalane kenyam chala do ne e jeni na cheka kam 40 hour jeni mo ken shiadun watch yene de content la twitch is key twitch is county kene do county mo te shiadun watch ke biota gany ke lang ke palwat ke panom kwai ke sedaf ke dong en bede jak no shala non wala che tigare nyal mi ci jal nyal mo cho gwada dan tan atikitin ko dena dol mi lam rejla ka mai kitin and dol mo tikin community ndangro tikitin wa kala kana nyenki la kare naka jen ku yira mo te kare tinwan reje to kare ko la ko ya ko ka jongle ando badanan jo ken o woje rudun ka dol mo gwada dan la kare ya jektin akum right akir mi yadit under wudu shalka me pol nan jaram dala chief of defense chela do ne lung ne no na nak karodian ajene jen mi jong ne kano yen woje rudun go dan yentin abne na tela dine SSPD abne ga deploy ngwas mone ka qui security ka ko tel ne to motu bi rek bi kan lat so jen order ran chikana to bonomo chala do ne na ka gwade dan chinaru altin you know toga ke 2023 wa chicken community ndagro chignyi me china nyin china chig lieutenant and gwada money ko jen gwad metekarating one take resource to one no so call to violent in an area mo then chawder shoot up no candidate bugo read wojen gwasmo she twitch is commissioner Georgia Rock chala de wone ne jene chine manana chalat a governor Dr. Guy Cook and a Paul Nang a jenichine order in Chine Ling. Antem a neko Winaka chicken butte are dulganamo, the Jomo Chajalat. A jenny
chine ko chikaren to kamijien kan ka jana Iceland wuka gwado den yen chine governor decision kana jen chief of defense chine jawden chine ling chine jien du county commissioner John Shatimray che confirm bani anwo chingwane ka ba chiga nyoko majien kan ka jen area mo gwado mo man tikaten ko by the way the tiji states in ka du county tikaten yen gwa kel tikaten cha no ka kenen go men chalat governor kan chief of defense and obi ka jien chikan no ko no kan bine del jien tele mi gonen gwasmo ko la na nyintin cha de gwano de ne deten wa teme chikan evacuated place so chiga jien civil society leader Bol Deng Bol Rami Mulakwar executive director of Interpit Kasa Sudan chemiche mo che jalla den wo mugwa long no chikume che ko pay gorno bana ba ka gan ko no gwade dan milanare na chikume shabe la na rudine na kan den ba ken changa roch milat kene jenene na me be ne to wan be tigden be jakan ko la na liwnurun kena ta mo che gwade na maikre ke je beno bana buka wi yer banare dun nak gwade mo be community be ke chuch jeneme chuala community dial community dangro twitch is can do counties and yen nakajeno biarun wonyan wenamo jen gwa ne dial buga jalla gwa ki binata kamat chai ba kwichin chai to goredi ka odo ran cha to bakan kwadangro na me de la ler mi de ko kon dial ka tada na chalat kije mo gor konen wode koneling chan right gwa seme ka lerodien mi de koneling you know lere me bala lere dan to ka queen nyach mi gor no ba nyaa yekel nyoch dit you know nyoch dit nyoja me mi ci dide jen ca tuok which ka unity state ca tuok ka jonglei state ca tuok widial so ba report ana chalat gwasa bana jalin care report ya no million of people chaka affect nyoch la flood neme heartbreaking along ko ngai kono no nyoch mele da shi mugwa jen yerana daga dor daga netin one across South Sudan ka jomo chalat United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs chikala do nene netin one te balke milioni ke milioni tikina jandang ridon one ridon nei to kudang diech wa ken chaka affect nyoch ka continent jandang rid bangwan ke stene dang bakel jene kan goza konen cha yarlonga nyoy gwase me wojen yam e jonglei rewde unity state diodien de kola chirme kan godang ro to chala longa jonglei kan unity state chala do jonglei te kan chop ke 631,000 people cha affected by flood unity state te kan chop ke 256,000 people tichi dorkien chicken kabat mena wona ka kien cha kan dial cover nyoch apanal state karwade ko kan wi dang jok 85,000 people cha ka joje nyoch ba again the same disaster chen mangai konen no nyoch beje long unless che tegme chalat ka kwide ka jo chalat gwasame na neti alin kontin na kila ji humanitarian akane ne chok 355,000 chaga displaced no jani until right now chaga jago de ko kundori ko you know ko nyoche dit naga na nyoch chigan kula de wona kenni madne ne di altin kono gor lugan tam right now right kone ke 170,000 people ken gor ken yuri shop ke 58 million US dollar te ka kwan ken kwan ne ken support de delito local communities chol ken kum South Sudan no de ka look ka chol kan international organization ano de ya response ka do badana de situation me de jako be tel ka ja so ne de wan chu ke long by the way ka jen na nyoche me mo de konoling lere me da jen le dana go de nyaa yekel please go no bi ler de be ana bi nyaa ne ko ken chu je pro de no jin be subscribe ka bi notification bell bi turn on committee mi ci bre gwaz be chamala chu be ji jen gwadan bana chungtin bi atagamal